mama Ghana. Hey, Ghana dear, just say and your ma echo a cobra mine aha. And I just say something you know, I could work. Bibia kuwa Ghana ene bebekra ansana ede akọ na eno dey video bia ba bepimo e wo map no eso video no abusia for areho papa say ebinu betimi ayare na ye befre ambulance say ambulance bra na ambulance meme fanipa no yarefo anase wo bi ewu na ye pe ambulance ama na baba be fanipa na said the ebeche ansana ambulance ababe piemu e wo honum na nsuso ambulance ene de ya me no wo e kase wudu ani koko piemu e wo Kasoa do no e fe wo Budumburam dia ambulance ene busua ye de adane eye cement car yes wa cement e di egum araho papa enti oman ben kra ena se say ye wo enti di ankwa na che say ye aye di ankrampo ye ntimi nso mo enye ne ye empoi abusia mama yenkwa ni ngongo hwe video no emfa embra ne ba yatwa ensem no eso mo se ene de besi bia adane de besi ni ni bia iji embra de no bandra de no ma ana de bi se bi sika so oh tie si ameka won ti ase jenu no didi a no de atu ana tie le pete we no bala de be ni sika ma no be so we ko kuma se ni fabra me fa ni Mascan va faire seulement moyen à hôtel. On va pas ça me ça nous aura c'est bien on va Abusia for say the wa wodi wani ekoko hu ye ambulance 307 na ye say ye distribute ye e de ema ye hospitals so wo mo emfa enkonkofa ayarefo na se kra mpontem ye nyanenti ye say ambulance no mpo say ubi yare na emergency biesi na wo fra ni aka tro say tuesika ni emfa ntofu wo ansana just ye to ambulance na ba na nso so cement dia nipa da se ni kwabrane etimi anya kodro etu ambulance akwa gina bia ye say yensesa eye cement emfa engum achesa semwe eyegumwa East constituency Budumburam and asa ensemwe esi ya ye Mercedes ambulance no aye de esu wonu se timi emfa ayarefo de nkofo enko ayaresabia na ye bibinia eno entimi emwa eno asese ye de eye mananya wawa because ye neighboring country Nigeria kwampa na no ada radio so ye ambulance na esabrodo ai ambulance near the brodo agum say ambulance no and distribute eye brodo and say Ghana yes so ye di eye akire ebia na ne na saa na edoko na adia ye di esi wono ma na say adia ye di ama eye wo man no say ye mfa endi eye yetuma ye mfa eye timefo na say enu and ye di extra cement dia and no wo me ye ko ye anase ye bai ye di e ho abro ana ye benefo na di abro because this time around and benefo no aye availability of a ambulance no at the amayo e ba ye no dey near the ye the cement and the papers and nti and aban e this ambulance no e ba ye and answer ministers no e distribute ye e the health facilities na e dey ya na Ghana nti ye pa ji na ye pen wa ye hu ye no ti say ye san no ma ye dey ya enti car obi timi ko car e so san the cement e this ambulance aban adia ye dia mase yemfa enhwe ye ayarefo yemfa emergency egugo pem e wa yansa benenum e na se say dia dia na ye commercial bus aye de exercise aye cement ebusia dia enko so e wo be ye ene nyoma esisie ene dia ye de ya brabo ye ne nyoma ye wasa ke fo kwa ye wo se ya da ne e de entia ye hu ye we can be na dodo na no aban stress ye use nyoma no basa na ye fa nyoma nya adwuma yi a na ne wo mo so ato wo madwen ada na no say fe obi yare na ambulance wo no ma ne de so bo no e bo ba aban say na aban yo so ade ne ye de ambulance ni si wo no mo say ye mfa enkuku pem wa yare sabia as obi yare emergency bia ye mfa nipa na enko enti in case say yare sabia sa ambulance ye wo so nya adwuma e wo no se BBS na was ye transfer na ye nipa no pe ambulance nipa no to ma by this time ambulance no and ye de assessment enti nya wo and nipa no wo because nipa no wo ba be fa taxi wa wo ni mo man ye wo mu emra enya adwuma emra ye adwuma ne se wo ba
enko be ma agya nan bia so e na be ma so nko oba e de so eno ne pe taxi e na mo fifi na wo bo ye hon e kire se wo bi yare kura wo ma ne yonko driver ni betimi awuja ne sa ne fa yo ayi se o wayi wonsam for free so ko o pe kwan akwa se ni by ambulance there you see nipa enti e de no ko na sa ambulance ni and I say and cement na what dey be ya we and na buro mu abranya nipa ne dem na cement e le kuma e be ye den na se kwampo no se ambulance e twemu pa that ya respect and need die no ye betimi e de ama wo kwan se wo mu endi wo mu edwuma abusuafo wo hwe eye sene ye tutu ye mioma ene se de ye mioma ya ebeboa ama omayi etimi etuko na Ghana ye benya daachi bi anase ye wodaachi bi se ye Kasoa etutu ya na mo ese na de na penifo no enye efamfa sa ensemwe wodi jefa ensemi ho no mesese wodi baba ababetu edwa awo too much GH comment section na ebiemu so like videos na wa share all the social media platforms so na ebiemu enso no follow our IG page and your Twitter page so at too much GH _ and a Facebook and so too much GH. Mama did you make a ever so mumidi Eddie Equia Sikapa. That's an Everson Eddie Eshia if you